Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke limnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje zolokhu fakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke ukuze ngakuphothi ezindaweni zetshemanje ngakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke lana-ke ngilethele-ke i-VN-ke laphana-ke yomlisa-ke we-MK-ke laphana-ke ichaza-ke inhlekelele-ke eyenzeke laphana-ke ku-Ward 4-na-ke laphana-ke kuma-by-eye election-ke laphana-ke kukhombisa ukuthi kube kukhona-ke ingxabano-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi okuningi ukuze ngamphethe nje dlala-ke ividiyo yakhe lo mlisa-ke ivoice yakhe lo mlisa uzole ukuthi uthini-ke. Mina ngicabanga lapha masizula le voice le ke noma-comment section-ke fusho uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese wenze kulungile-ke laphana-ke phela-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe manje kubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke limnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngifakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke le awuyithokozele. Makhomanda, ngifuna ukunitshela banesihluko okhombisa ukuthi obani noCibi. Yabo lo mkhonto owabo, ngifuna ukunitshela namhlanje abananembezo ukubulala iqembu comrade. I was part of lo mhlangano comrade. Amanyala bawenzile besabotage umphakathi ongakanani makomrade, ongakanani umphakathi bekhetha umuntu wabo ngenkani oCibi. Yo, ngiyayinyanya into eyenziwe oCibi, ngiyayinyanya, I hate into eyenziwe oCibi. Abananembezo ukubulala umkhonto osetshenzelwa abantu ngezithukuthuku zabo, belala bengadlile abantu begijimela umkhonto begada amavoti kurikho amavoti oCibi. Abananembeza osathana abangananembeza oCibi noma fahleni babo laba nonsense yodwa lento abayenzayo. Bazosibulalela i-organization, setshenzelwa kanzima le-organization. Lento kade beyenza lapha eMpofane ngelinye ilanga iyobabuyela, iyobajikela. Inyembe zabantu lezi abagange ngazo, bedlala ngabantu kanje. If uzobuka exactly lento eyenzeka la, ifew yabantu abajabulayo ehholo lonke livotile, bavele oCibi bafika sebephethe amavoti, sebezonika umuntu onganayo number lutho. Isikhohlakali. I hate uCibi, nimtshele.